aragenda agera ku mva ya Yesu. Ariko ageze ku mva ya Yesu, we ntiyahagaze imbere y'umuryango. Oya, Bibiliya iravuga ngo we arinjira, yinjiramo indani. Ibi bisobanuye neza ngo muri uru rugendo, muri uyu muhamagaro, ushobora guhamagarwa mbere cyangwa se ugakizwa mbere, ukaza mu bya Yesu, ariko wagera ku muryango ugaparika, ukihagararira ku muryango. Waraje, warakurikiye, umaze n'igihe kirekire, umaze imyaka myinshi, umaze imyaka 40, 30, 20, 15 mu nzu y'Imana, ariko wahagaze imbere y'umuryango, ntago winjiye. Hari abantu dufite mu bakunzi Imana, amatoro menshi atandukanye mu bakristo, baje mu bwami bw'Imana, ariko bageze imbere y'umuryango bahagarara aho ngaho,